They are all good. I think the jury had difficulties in selecting the three. The others, saya rasa they are not far behind daripada tiga pemenang itu. And most of them you can see dia ada tema dia tersendiri. It's just that perhaps the jury put in weight to those three. But I think all of them produce a very creative and innovative design. Fashion, sebab saya nak jadi star fashion designer dan setanding dengan, kalau boleh saya nak jadi modest fashion designer setanding dengan Indonesian fashion designer seperti Ria Miranda, Diam Pelangi, and then I nak bawa image I, signature I yang still ikut trending and then tapi still modest lah, still macam tutup aurat lah. I'm Eddie, UiTM. Kenapa saya ambil fashion? Sebab saya meminati bidang ini daripada kecil. Untuk saya memang ada passion tu lah untuk fashion. Memang suka design. So I want to create something new. I am from Eddie UiTM. Saya ambil fashion dekat UiTM sebab tenaga pengajar dekat UiTM sangat berpengalaman dan sangat berkualiti. And then UiTM sangat memberi peluang kepada Bumi Putra dan sekaligus dia bagi bimbingan lah, bimbingan yang tak terhingga tu. I am Eddie UiTM.